Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bayon yari na to nilayon in kabtangan ni Sheikh Khalil Harras tungod pa piyagdalil hi Julna Samlani laong niya Imam Ibn Taymiyyah miyagad siya ha karamiya tungod ha pagparak pagbahagi sinma na sinhawadis. Gaya matu kita pa post niya basta tahambu-kambu ka supaya tumarang kanumang biya din in panglawgi di Julna Samlani kan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yarin post niya long niya hisyo in nagparak sinma na sinhawadis ibang makhluk. Usan pa niya copy paste in post ko na kauna lang inagit ko mabaya ko sadya pasawahon in turn qiyamul hawadis bijatillah supaya maluhay hati yung si mamasa pay maanan niya bihay ni tindog at durog sin hawadis sa jat sin Allah Ta'ala mahatinggi o ito period so ang paimana sin lapal hawadis dua im maksud niya then agita in lapal hawadis dua im maksud niya ikaisa mga makhluk. Yung mga sinhawadis, maksud sinhawadis, mga makhluk. Ini karuan ya, amuna in aun, tawakan in ujud, mun aun lang taamuin, keunahan sin way. Yang ujud, keunahan sin way. Salta habidyo ta nakauna, ito ta nasabot in ta'rifan hi Imam Al-Jurjani, din ang mga ahlul kalam. Ito period lang ta. Patasyog patan, sa tayaon in capital letter, ampa in term ini, amo na impya kay sin mga ahlul kalam, Jahmiya, Mu'tazil, Asy'ariyah, Maturidiyya, etc. Patubyog to niya na. Tapos lang najawab ko, yan ko screenshot, agi ini kabtangan na journal, yan ko screenshot in kabtangan ni Dr. Khalil Harras sin in nagparak si baan na sin hawadis ibang makhluk amo na yung mga karamiya mujassima salta imupi kalilahi Ibn Taymiyyah. Okay? Ina screenshot niya basta taramang unin kabtangan ni Sheikh Khalil Harras. Tinebang kaniya nagparak amo na yung karamiya usinguran ni Imam Ibn Taymiyyah. Amon tungod pa makna sin maksud sin hawadis pa makhluk iban amon ujud kiaunahan sin uway. Slong na biyan, ada pun na ahlus sunnah wal jamaah wayroon piyag bid'an sin hadis iban makhluk at ini bang ahlus sunnah pag yan mga asy'ariyah. Mga asy'ariyah. Di mga asy'ariyah wayroon lo piyag bid'an sin hadis iban makhluk at ini hadis amon makhluk. In hadis panya ni sabkiwan niya wala pagbida sin hadis ng makhluk so muslong niya in hadis bakasway ang panaon amo na in makhluk in hadis bakasyaway mus naon amo na in makhluk atawa sifat si makhluk in hadis pangbukod siya makhluk sifat si makhluk takay kabtangan niya so ang in makhluk amo na in bakasway ang panaon amo na in hadis, amo na in pamandang sinahalus sunnah. Tinaingkab tangan ta, in maksud sin hadis, dua siya magmaana, makhluk, at tawa amuin, aun, kiauna sinway. At tinaing makhluk, in siya aun, kiauna da sinway. Habis saran niya ini, long na piyagbida sin hadis ibang makhluk, was long nin hadis uway ang panaon na uway ang panaon amo ning makhluk inebe nag ingkat uyaon kiwan ta sadya ayin ka lang in hadis amo na in amo na in bakasway ang panaon mas amo ning makhluk
atawa sifat si makhluk. Kalau yung makhluk, amo na yung bakasway, ang panaon, amo na yung hadis. Tinibang kanya ni buok niya. Yung makhluk, bakasway ang panaon. Tapos amo tin hadis. In kato, in pagnanan hadis, amo na ainul makhluk, hadis ya. Hadis ya. Amo na iniyan hi Imam Jurjani, amo hadis hudus jati. Ubus amo in ujud, amo kiunasin o ay amo hudus zamani. Imam Jurjani inam dihil ta'rif pa nito. Ito yan. Tapos banghakan niya lang niya in Ahlus Sunnah tinha asaira in hadis amo rin makhluk. Yan jakahin yung kabtangan niya in hadis amo na yung makhluk. Okay. Tapos amo in iyan niya in nagparak kuno yaon karami singuran hi Imam Ibn Taymiyah. Okay? Ang pinakita in term yaon unin term pag-ianon ta. Ang piya kasi mga ahlul kalam, imaksud ta dito amul qiyamul hawadis bijatillah. Ay agita mabaya ko sadya pasahon in term qiyamul hawadis bijatillah. Wasang patama namo kunin mana sin hadis. Okay? Was lang in term yaon amul qiyamul hawadis bijatillah. Amo yaon in piya kasi mga ahlul kalam Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Hakad na lang tain karamiyah. Tapos intiyagit na rin doon amun hadis. Pinadali na lang Ibn Hajar al-Asqalani, lang nalapar kabay na makhlukin wa hadisin la aklan wala naklan wala urfan. Tapos nagdalil pa sa singkaw li Imam Ad-Darimi rin ang mga Imam Ad-Darimi rin ang mga siyusukan nila. Sabi Imam Darimi lang niya mujassima. Anna kulla makhlukin muhdasin la sakka fihi. Di na kita mag-urusin kaul sin dua imam ini, dubon na kita amas alayaon. Yari in pusko amon kari asalinya, ubusta ini bugto na lang tarin doon ha, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, etc. Gana pantalong hi Imam Ibn Taymiyah rahimahullah biya sina screenshot baba ya tamon screenshot baba post ko yato. Way pagdua ruha sa unal to din Ahlus Sunnah wal Jama' wal hadis wala nila piyamong po Allah taala in siya bubutangan sin hawadis. Na in maksud ta rin doon amo in term kaya kay sin Ahlul Kalam amo na in qiyamul hawadis bijatillah. Amo in min pag-ano ni Imam Ibn Taymiyah niya ulong na kaul mujmal wala kaya pamong sin Ahlus Sunnah wal hadis. Yan. Sabi ng Allah Ta'ala bukod siya bubutangan sin hawadis. Tapos ang padihilang maana si Imam Ibn Taymiyah amon dua nasambut tayo ni. Ang unin maksud nila sin qiyamul hawadis bijatillah. Amo tin pag-ano ta term. Sabang kaniya, pag anong term, amun hawadis. Okay. So lang tambok ito, kasaan hi journal pagpaham sing kabtangan ta. Sabi matampaling kabtangan ta. Term in pag-anon ta amun terminology qiyamul hawadis bijatillah. Nawas in again niya in kaulong na sin Ahlus Sunnah na mga Asy'ariyah. Pag ang Ahlus Sunnah in hadis amo na in makhluk. In makhluk amo na in hadis. May amat to kita pakitab nila. Unin agi sin mga kaulamaan nila. Yari tabasaw na kitab sin Asy'ariyah 2 ni panagnaan Fathul Majid Syarh Ad-Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. At tinainmatan amo na in biaktul hi Sheikh An-Nahrawi. Ang pain nagdilay kanya amo na in Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi As-Syafi'i.
So hamatan long ta, siyabot niya rin doon in sipat hikaupat, dan ang mga salbiya, long na albaka, long na asipatur rabi'ah, yang kuralialainan, asipatur rabi'ah, alwajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. In sipat long na ikaupat, amun wajib, Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mukhalafatu lil hawadith. Tapos long na unin mana sin hawadith ay al-makhlukat. Ay al-makhlukat. Nabang dendi in hawadis pagyanon sin asyaira ini amo na yung makhlukat sambil yon halilayan niya asipatur rabi'atu alwajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi ay al-makhlukat wallahu ta'ala mukhalifun li kulli makhluk. Ya Allah ta'ala ini sulang siya hakatan makhluk. Sulang siya katan makhluk. Hati na rin di matambal kato. Kitab Fathul Majid atau kan kitab Alilayan sin Durul Farid. Sibu dalong tahamatan iban sin lilayan niya in hadis amo na yung makhluk. Okay. Pag kita isip maripaham kitab ang Syarhul Aqaid al-Adudiyah kan Imam Iji. Tinayin Aqaid Adudiyah ini kan Imam Iji. Adudiddin kakaluin al-Iji kamuntag bakto lang sing kitab Mawaqib po sing kitab niya nilay Sheikh Husain bin Shihabuddin al-Kilani Shafi'i. So imatan sin Aqaid al-Adudiyah yung na-ajma' as-salafu min al-muhaddithina wal a'immatul muslimina wa ahli sunnah wal jamaah, na ijma' lang niya in salaf din naman muhaddisin sin kaimaman si mga muslimin din na ahli sunnah wal jamaah ala anna al-alam hadithun, na ala anna al-alam po natin syarahan niya in alam wa huwa ma siwa Allah subhanahu wa huwa ma siwa Allah subhanahu summiya bihi li'annahu ta'ala yu'lamu bihi. Tinayin alam pag yan amo na in uno na in dukain din Allah ta'ala. Tinangyanan siya alam. Pas lang na hadithun, mana sin hadithun zamaniyun. Ayari na biarlak datu ijam sin asaira in hadis mi'an an makhluk iman sin zamani. Long li'anna al-hadis indana la yakunu illa zamaniyan. Sablong na in hadis, bunatun long na in hadis, bang hakamu mga asaira, dinya la yakunu, hindi siya magbukod da zamani. Tinabang asaira in pagkanan hadis zamani. Na, maparak damayan journal, inambuki along na in hadis, amunin makhlukat, inambuki ni in hadis long na, bang halong na hakamu, ipagkanan hadis, amunin hadis zamani. Naunin agi, nasabot tarito, maksud sin hadis makhluk atau ainul makhluk iman sin aun kaunahan sin uay wala sin zaman aun kaunahan sin uay demikian in makhluk di sablong tempe panjari misalnya zaman ini makhluk dah semua kalau ta maksud niya be hatto aun ainul makhluk iman sin zaman be nasin nalilahi nasabot Imam al-Jurjani ta'rifat kitab at-ta'rifat tina aun hudus dhati aun hudus zamani amo na siyabot taripto na uno pa in hikapamumuhay ni journal ni kapamumuhay ni siyabot sin mga imam niyo in hadis makhluk iban sin hadis zamani Imam Jurjani ba wala na pang bukan siya bukon asyaira ini Maturidiyah bang long ta Maturidiyah naliamod din na journal ini Ahlus Sunnah. Nabiya din yan journal uno yun hibugit tanay kitab ini at ay panghimuting mo in mga ulama niyo. Na duara bang bukon ikay nagputing ang mga ulama ini. Ada kala umendahom siya long na iniyang kausin ini hambuk na tao bukon niya mo tamad. Namari kita pa
Kauli Imam Al-Baqillani, kitab ni At-Tamhid, bangkan Imam Al-Baqillani bihagi ina in muhdasat, in mga hawadis, muhdasat, tambok na mga term, bihagi ina patuh, kaisan niya jisim, amun muallab, dimasin jauhar, amun parid, dimasin arad, al-mawjud, wa aradun mawjudun bil ajsam wal jauhar. Ini kan Imam Baqillani in muhdasat, namanya nagtu, tina jisim, iban jauhar. At ini ainul makhluk. Ainul makhluk. Na in arad ini bukun wala siya timindog ha kan diri na sa ini mikit sadya mga jisim. In arad biasin sakit, biasin walna, biasin hapdi. Yan. Amun sumipat sadya mong pa jasad atau pajat sin tao. Pajauhar. So in arad din nilang ta magkapinda-pinda, magkabaluba. Magkabaluba. Bakas siya itom, muti, mamianing, bakas siya way, pus naon. So munin, hadis zamani. Ang tapahamun. Pus lang nababul kalampin a'rad. Wal a'rad yallati la yasihhu bakauha. Amu hindi siya kumakal. Wahiyallati ta'ridu fil jawahi wal adsam. Mulong tain magtagha sa jamajatuhan mga jauhar, imasin mga jisim. Watabtulu fi thani halin fi thani watabtulu fi thani hali wujudiha. Artinya malawa siya lang tabihan ha ikarwa ini hal amun ini ikarwa kahalan si aunnya. Bangga malang ta paamuhun magbalo babas ya. Biat tindak mga pamaham ko ha ibarat na ni watabtulu fi thani hali wujudiha. Artinya malawa siya bang siya kasublihan na isab sabi siya yon baluba. Wala pa siya hindi mahil dalil sin a'rad ad-dalu ala anna hadha fa'idatu ala anna hadha fa'idatu wasfiha bi annaha a'radu qauluhu ta'ala tinamun dalil in a'rad lang tabian ini sifat yuridu na arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Kaya kawayan nila amuin arad ad-dunya. Makabuhianan ha dunya. Kainginan ha dunya. Kaya kawayan sallallahu tamun al-akhirat. Yan lang na yan in pasamal amwal a'radan idha kana akhiru ila zawal wal butlan. Yan lang nin al-ta'arad sablong na yan in kahinapusan niya malawa dasya. Ya matin وهذا باب الكلام في إثبات الأعراض. والدليل على إثبات الأعراض تحرك الجسم بعد سكونه وسكونه بعد حركته. Tinindara sinin arad, amunain hibal sin jisim, puas sin hundung niya. Tawakan hundung niya, puas sin hibal niya. In hibal, puas sin hundung, tawakan hundung sin hundung puas sin hibal, inainat to si arad mo dalil niya. So lang tasambil hi Imam Al-Baqillani bihagi niya rin muhdasat padua. Ini amun ainul mawjud iman sin zaman. Nahisyo in nagbahagi karami ato akan asyaira ahlul kalam kamu. Ito pa ingkabtangan ni Imam Al-Jurjani at ta'rifat amun nasabot na mo video na kauna. Na amin makamula ba di ba? Ang paiyan niya karami kung singuran ni Ibn Taymiyyah. Ang pagpaham niya pasing kabtangan natin pag anong ta terminology amo na yung qiyamul hawadis bijatillah. Sambiat tulang tawian amun iyan niya amun hawadis bihagi ising karami singuran ni Ibn Taymiyyah bosin halos sunna immakhluk amunin hadis in hadis amunin makhluk nari tanapi asawa. Ang problema niyo na yan. Ubos amoy ni pag-anom niya.
amun kaulong niya hi sin karamiya. So yon hati honta. Bang unuin kaul sin karamiya amun singural long na Ibnu Taymiyah. Kita onten ibarat si Khalil Kharras. Qiyamul hawadis bidati. Ini in risala atau kan thesis si Khalil Kharras sa waktu siya nagdoktorate lang ta Azhar. Amun din mga palsababan kapag tawbat siya rin akida ni Asy'ariyah pa akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah sabab sin pagbasa na sin kitab Imam Ibn Taymiyah at iko'y na lang kan nari siya mamasa sin kitab Ibn Taymiyah kasi makapagtawbat din ha kalungan niya. Nauno lang niya amun gipublisan niya pula ini ang nawajawwaza qiyamul hawadith bidatillahi ta'ala al-karramiyah. Dia harus long na in tumindog in hawadith sa jatsin Allah Ta'ala isun nang harus tinang jari amo ni mga karramiyah. Sabot tarabi jo na to nakauna in karramiyah buk din ha mga imian in piil sin Allah Ta'ala tindog ha duro kajat niya. So mawalang tapag pagpakay sin term amun qiyamul hawadis bidatillah ini term sin mga ini ahlul kalam. Nah, jari long niya sin karamiya in tumindog in hawadis sa jatsin Allah Ta'ala. Uslang na wafarraku kama kulna, uslang na yan piarak, basin kaya pamong natulong natin, ang bisaray si Kharras na kulna bainal hadis wal muhdath. Na in karamiya piarak nila in hadis iman si muhdath at unay maksud sin hadis unay maksud sin muhdath. Na term hadis iman si muhdath. Pal awwal in hadis mga karamiya indahum wa ma yaqumu bi dhatihi ta'ala min al umur al muta'alliqati bil masyiati wa ikhtiyarihi. Na in hadis mga karamiya amunain tumindog hajat sin Allah Ta'ala din mga parakala pagkaradyaan amun tumaallok pa pagbaya niya pagkawayaan niya iban sin pagpini niya ya amun sifat long ta tumaallok pa pagbaya-baya sin Allah Ta'ala niya na netto sin karami alang tahadis ang palong ni muhdas wa mathani muhdas fahuwa ma yakhluquhu Allah azza wa jalla munfasilan anhu. Muhdas long na amunain amun piyapanjari sin Allah Ta'ala amuin munfasilan anhu. Amun butas din kanya. Ito ang karamiya in hadis amunain sifat dimuro kajat sin Allah Ta'ala ampay muhdas amun bakkas long tagan sin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin ini bukod sa sugpat nakabutas nung sabi asin sa upama pagpapanjari ya panjari sin Allah Ta'ala hi Umar na impagpapanjari among piil pagpapanjari atau kan sifat piil pagpapanjari amo tingyanan ni hadis mga karamiya adapun hi Umar amun najatuna among piyapanjari na yaon ang pag-ano lang na muhdath inya ulong na muhdas. Ang piyapanjari sin Allah Ta'ala, inya ulong na muhdas. Sabab insiya, ini, bukod na siya, sugpat ako, insiya long na, munpasil na. Butas na siya rin Allah Ta'ala. Yan. Kung panasugpatan, wakad tabi'ahum Ibn Taymiyah pi tazwiji qiyamil hawadis biddat. Na unuin, iyakaran, tiya ayunan Ibn Taymiyah rahimahullah ibarat ini wakad tabi'ahum Ibn Taymiyah ini miyakad long na Ibn Taymiyah atau kamyurul Ibn Taymiyah hauno hapag ngan sin hadis ibang muhdas atau uno-unin ibarati Syekh Khalil Kharras fi tajwiji qiyamil hawadis bidzat. Miyurul Ibn Taymiyah long nakaramiya pagjari hisin tumindog in hawadis hajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patarnang kung magbalik in qiyamul hawadis term qiyamul hawadis biddat in term si mga ahlul kalam
Sumawa, biya na sinasabot na to na kao na bang imaksud ni amuin sifat fi'il sin Allah subhanahu wa ta'ala. Neto, bahala na kanyo sa term niyo yan. Basta in kami sambat day Sheikh Margani, inian, inistilahat niyo. Problema niyo yan. Problema niyo yan. Istilahat niyo yan. Mangyongyanan ng sifat sin Allah ta'ala hadis, problema niyo. Sakit o niyo. Sakit o niyo. Basta in kami, in fi'il sin Allah ta'ala, azali. In sifat fi'il sin Allah ta'ala, man tumaallo pa pagbaya-baya, di azali, wala namang yanan hadis. Mga sopa may Sheikhul Islam ini nagpakasin term ini kasi nagpakasin term ini ni piya kay sa sin naglilay siya sin ini dalil akli sin mga ahlul kalam sumawa lang ta makna maksud na sinasabot na to na kauna na video na kauna intay matamaan na mo makna sahih bisan pangyanan nyo hawadis basta yung maksud makna sahih mo ting kawaon na mo yung maksud ni amon ini bukon sahih, baya-baya niyo yan, problema niyo. Sakit o niyo na yan. Sakit o niyo na, bukon na sakit o na mo. Yan. Namat to ini kauli Sheikh Harras. Naubos siya rin pa, kung wa kullu ma bayna Ibn Taymiyyah wal Karrami, min khilaf. Tinamisan pa Sheikhul Islam ng tatima ayon, pagnanan nila qiyamul hawadis bijatihi, amun inti ayunan di Ibn Taymiyyah amun maksud amun timindog kadat sin Allah taala in sifat niya fi'liya tumaalog pa pagbaya-baya niya tayon sa nasabot ini sabuton na to da radhi Imam Ibn Taymiyyah ang mga asaira book video sabuton na to de mga akwal. Kami sabi at tulong taon khilaf. Khilaf. Wa kullu ma bayna Ibn wal Karrami min khilaf wa annahum kama sabaqa yaj'aluna lima yahdusu fi jati laha ibtidaan wa yaquluna innahu lam yakun mutakalliman wala fa'ilan fil azal. In pagbidaan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Imam sin Karrami long taha apag nisbat sin sifatul fi'il pa Allah subhanahu wa ta'ala taayon. Inimbias sa tamo in kauli Sheikh Khalil Harras. Ada po na kauli Imam Ibn Taymiyyah, yung mga salaful umma, kanda Imam Ahmad, Imam Shafi'i, ini ashab Imam Shafi'i, kaiba ng mga salaf, amin yung kauli nila. Timaayon lang tayo sambil in Karrami, timaayon, kauli in fi'il sin Allah Ta'ala, ini azali duruk hajat niya sumawa nagbidda-bidda na lang taban ha makaibanan masala karamiya azal in Allah Ta'ala asal niya ri magbisara nakapagbisara mga karamiya na mga ahlus sunnah wal jamaa in Allah Ta'ala wala na pindain sifat niya mutakalliman. Siya mutakalliman fil azal. Ini azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Takallimun. Azalan wa abadan. Sumuha lang ta in ahad hadis. Kasi na-explain na ito, video na ito. Ang matipyag, biddaan. So, ang tamasawa, in kalaungan, in journal, panuhuman niya kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, matan pala ibarat ini ati ko i-journal bukod na sa i-journal bukod sabi akan Ahmad Imbing maglirawan magpaham kanin mga video niya on kawaan video na pilen na ukab ko kansa ko nagkatawa pos ang payon sinin ka kasi wala ko na yung kabin kayo basin likaw katan ang payon sinin ka ko pag kita ko mura likaw ra napiasaran ko la ako na wala akong nag-grad sin mga video kasi likaw katan. Makakatawa rito amuin kasugpat ko riha video ini. Laung niya biaktal niya in istirak lafzi. Biaktal niya sin kauli Imam Ibn Taymiyyah. In panghati niya in istirakul lafzi kaul hi Sheikh Uthaymin.
Pangalan yan, istilaklab di kauli Sheikh Utaymin pagka nasabot ko ha video ko. Mus biatal niya yan, tumating biatal niya. Pila video, biya 5 o tawa 1, mamating kinangan niya video, biatal niya to sin kauli Ibn Taymiyyah. Yung matililay niya. Uno kaw, wala na yan, istilaklab zi, kaw si mga asyaira na wala na ako nagpangasin mismo na Ahmad Imbing, siya na namatasin, madsabi agaran niya. Kaya mayroon pa. Mas matawad pa mga likaw-likaw na sambil naman niyakal Imam Ibn Abdul Bar kay Imam ini Qurtubi. Tawad pa. Likaw katan. Mayroon na ako nagkuha na to. So, inshallah bang on wakto ko, patarangon ko mayan ini video haup-haup at jakatan. Putunta sa dyan mga likaw niya. So lang ta journal kung siya ka na Ahmad Imbing journal ni bukod sa along kuan pamantog ta kanya siya nakapangadji marayaw kana mga masala long ta akida wa ini malaw min pamaham niya sumawa mga parakala ini masagda ta siya kapunahan ta siya long ta pagmaham unin iakaran do ni Ibn Taymiyyah iniakaran niya atawakan in iurul niya karamiya amuna in pangjari ising qiyamul hawadis bijat amulong ta fi'liyah sifat fi'liyah amun tumaallog siya pa pagbayasin Allah taala sumawa along taban on dakilap nila tungod sifat fi'liyah pagka siya dimuro kajasin Allah taala karamiya in Allah taala ini asal siya wala nagbibisara nagkalam asal niya mayroong fi'il nagfi'il azal Ahlus Sunnah wal Jamaah ni nasabot Ibn Taymiyyah habok video ta nasabot tara tinya mga jumhur biatuin ini pamaham nila at tinya masi azalan wa abadan in sifatin Allah taala fi'liya sumawa long tabian ama dibelo na kadimun no iban hadisul afrad atau kan ahad insyaallah nangan taman video magbalik ililayon ta parakala inya supaya sumawa tao surain doon lang tawian timampal na kato in kalawungan ni journal bang uno in panglaugin niya kan Imam Ibn Taymiyyah mahuli rin dito. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.